Selamat Hari Natal, mejuah-juah man banta nade bapa turang rasenina. Ibas kesempatan enda, jumpa ka kita mulihi guna pelajari Mazmurta guna Wari Raya Natal tanggal 25 Desember. Ijenda ibuat kami ibas versi baru, ibas muku Mazmurta simbaru. Tapi ijenda iban kami sada ayat ibas versi lama. Maka mari dage si pelajari raduras ijenda ibuat kami nada dasarna do sama dengan C. Endam versi lama, ibuat kami gundari versi baru. Keselamatan sirana ibas Tuhan nari andekan landen dan simbaruman Tuhan sabab perbahanan nasi rajin kuasa dengan kegenasi badia jine ia engkau menang kerina ujung doni ngida keselamatan sirana beritakan Tuhan kemenangan Engkau ijidah kena keselamatan ilebe-lebe bangsa kerina itapatina janjina man Israel bangsana sebab ia tetap erkeleng ate rasetia man kalak endang kerina ujung doni ngida keselamatan sirana ibas Tuhan kerina bangsa-bangsa idoni engkau ngidah kemenangan sirah ibas di batanari arsuraklah man Tuhan odoni kerina arsuraklah dengan rendela perbahan riana kerina ujung doni ngida keselamatan sirana ibas Tuhan nari puji min Tuhan alukul capi andekan landen den pujin man bana
Hembuslah tanduk rasta rompet, bersuraklah man Tuhan rajanta. Merialah langit rasdoni, bersuraklah ralebala, ilebe-lebe Tuhan sebab Engkau rekap ia. Kerina ujung doni ngida keselamatan sirena ibas Tuhan nari. Haleluya. 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 Anggo nusur sinal sal Tuhan lako nerangi doni enda. Mari dagesi puji Tuhan, o kerina doni. Haleluya. Haleluya. Bujur ras mejuah-juah man banta kerina. Selamat Hari Natal.